In die nuus vanaand, die Vryheidsfront Plus skop vas tydens 'n mini-debat in die parlement oor die grondwetlikheid van selfbeskikking. Die lot van die vermiste Jocelyn Smith se ma, haar kerel en vriend voor die einde van die maand bekend. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuus. Die EFF het tydens 'n mini-debat in die parlement gevra dat gemeenskappe wat hulself afsonder, soos die Orania-beweging in die Noord-Kaap en Kleinfontein in Gauteng, gedwing moet word om by 'n nie-rassige Suid-Afrika in te skakel. Die EFF vra dat sulke gebiede onwettig verklaar word. Die Vryheidsfront Plus voer egter aan, die gemeenskappe het die volste reg om selfonderhoudend te wees. Dit nadat onderhandelinge tot die ondertekening van die selfbeskikingsooreenkoms op 23 April 1994 gelei het. Die EFF meen egter die gebiede bedreig demokrasie. Die EFF-leier Julius Malema het die debat in die nasionale vergadering aangevra, maar Karl Neels het namens die party gepraat. We will not be fooled. Honourable members, every racist enclave, no matter how small, is a cancer on our nation's body. Allowing Orania, Kleinfontein or Ireka to persist emboldens discrimination and it normalizes division. Sommige politieke partye deel die EFF se siening. Allowing racially exclusive communities to flourish unchallenged is tantamount to betraying the struggle. To dissolve the 9 provinces into 4. We will extinguish the racist thought of Cape Exit. Die Vryheidsfront Plus sê die gebiede het volgens artikel 31 en artikel 235 in die grondwet 'n bestaansreg. Who is the real threat to nation building? A political party that sows dissent, that intimidates people, that practices division, and longs for a revolution in South Africa. The EFF is that threat. Who is the real threat to non-racialism? A political party who wants to cut the throat of whiteness and who wants to confiscate the property of whites. A party that says that they might someday call for the slaughtering of white people in South Africa, but not yet. Once again, that is the EFF. They have leaders with racist and separatist ideological views. The EFF's entire organizational ideology is based on an atheist white man, Karl Marxist thinking, who is historically known to have racist views. Orania and Kleinfontein only prefers the Afrikaans part of the national anthem, and the EFF only prefers the Nguni part of our national anthem. Orania and Kleinfontein calls for an Afrikaner separatist identity, whilst the EFF chants Kill the Boer to promote a black separate identity. Volgens die Patriotic Alliance is daar verskeie ooreenkomste tussen die enclaves en die EFF. Self-determination can never become a veil for segregation. And in this regard, it is important to emphasize that these enclaves, no matter how self-sufficient they may seek to be, do not and cannot exist in isolation from the broader South African society. Die EFF sê die gebiede is nie kulturele nedersettings nie, maar enclaves wat ander gemeenskappe uitsluit. Titelaktes is aan 2 gemeenskappe van Tsolo in die Oos-Kaap oorhandig ter herdenking van 30 jaar sedert die wet op die herstel van grondregte in werking getree het. Adjunkt-president Paul Mashatile en die minister van grondhervorming, Mzwanele Nyonso, het die geleentheid bygewoon. Die inwoners is sowat 90 jaar gelede van hulle grond verwyder, ingevolge die verbeteringsbeleid van die apartheidsregering. Die Kelana en Kolombana gemeenskappe het hulle grondeise in 1998 ingedien en het in 2017 finansiële vergoeding ontvang. Sasuswa ehlathini, sasuswa emanxiweni amadala. Ons is van ons grond verwyder. Die regering het ons vergoed en ons is tevrede. Nou moet die regering ons help om 'n nalatenskap vir ons kinders agter te laat. Sifuna ke ngoku urhulumente sifuna asinike inkxaso. Maar nie almal is tevrede nie. Maar daar is iets waaroor ons nie gelukkig is nie. Ons het ons hele grond teruggekry nie. Ons grond hier in Kelana is 10.049 hektaar.
maar hulle het net meer as 5000 hektaar aan ons oorhandig. Die regering glo die herstel van eienaarskap gee weer waardigheid aan diegene wat met geweld van hulle grond af verwyder is. It's a big day for them and it's also a big day for us because these people have been waiting for this title deed since 1998 and it's almost 30 years now and today they can sleep well knowing very well that they are the owners of the land. We are going to support you to be self-sufficient. Nibe nokutya nilime so that you can be able to feed your children and do everything that will develop this community. Die humanitêre noodlenigingsorganisasie Gift of the Givers het ook kospakkies en komberse aan die gemeenskappe geskenk. Die regering sê hy probeer om agterstallige grondkwessies weg te werk. Intussen is voormalige inwoners van die Rykmansbuurt Bishopskot in Kaapstad opgewonde om na hulle grond terug te keer na hulle suksesvolle grondeis. Tussen 1959 en 1970 is 132 families onder apartheidswetgewing verskuif vanuit die skadu van Tafelberg. Hulle is na gebiede geneem op die Kaapse vlakte wat hulle nie geken het nie en hulle vreedsame bestaan is op die kop gekeer. Die 81-jarige William Francis onthou sy gelukkige jeugjare hier en sê die wreedheid van die gedwonge verskuiwings het sy ma se hart gebreek. En het gekom by huis, hulle moe vandag, en laai hulle al die furniture en al die goed, en ze weet nie wanneer jy gaan nie. Party het gegaan na Lotus River, party het gegaan na Menenberg, party het gegaan na Steenberg, het was al die hele community was gesplit. Francis is een van 86 grondeisers wat sal terugkeer na Protea Village. 3 stukke grond is aan die gemeenskap oorhandig. Op 1 stuk sal huise gebou word en die ander dele verkoop word om bouwerk te befonds. Grond is beskikbaar gestel deur die Departement van Openbare Werke en die Stad Kaapstad. As die grootste grondeienaar sê die regering dat hy meer projekte soos die moet ondersteun. One of the first things we said is we want to use public assets for public good. And I think that this is a good example of that, but we need to do more of it. And I'm aware that there are more land claims, that there are other opportunities for us to contribute. And where that is, I give you my assurance that we will make that land available speedily and in a very accessible manner. Buiten die grond wat beskikbaar gemaak is, sal die stad Kaapstad ook bouwerk aan die gang sit. Die stad het so by amper 45 miljoen rand ingesit vir die projek vir daai sogenaamde bulkdienste, daai ondergrondse groot dienste wat elke huis nodig het om die projek te laat voortgaan. Tyd raak min vir die grondeisers, maar hulle hoop hulle sal sterk genoeg wees om die dag te beleef wat hulle kan terugkeer na die pragtige omgewing naby die Kirstenbos Botaniese Tuin. Mariska Botha, SAK nuus, Bishopskot. Inwoners van Centurion in Pretoria vrees vir hulle lewens nadat reuse sinkgate dig by hulle huise gevorm het. Sommige sinkgate is glo die afgelope 2 jaar al daar. Gebiede soos Valhalla en Littleton word die meeste geraak met sommige strate wat vir verkeer gesluit is. Die gebied is dolomities en die onlangse swaar reën kon die situasie vererger het. Tshwane se finansies is egter tans onder druk en daar is geen begroting vir 'n permanente herstel van die gebied nie. Die nasionale regering is nou hieroor genader en maatreëls word ingestel om die geraakte inwoners by te staan. Die Demokratiese Alliansie het bevestig dat sy veteraanlid en oud-ambassadeur Douglas Gibson in die ouderdom van 82 gesterf het. Gibson se politieke loopbaan het in 1970 begin. Hy was lid van die destydse Demokratiese Party in die parlement na die 1994 verkiesing. Na die 1999 verkiesing is hy aangewys as hoofsweep van die DP. In 2008 het oud-president Thabo Mbeki Gibson aangestel as ambassadeur in Thailand, waar hy 4 jaar lank gedien het. Hy word oorleef deur sy vrou Pamela.
In Moskou, Rusland, is die 80ste herdenking van die land se oorwinning oor Nazi-Duitsland in die Tweede Wêreldoorlog met 'n groot militêre parade op die Rooiplein gevier. Leiers van meer as 20 lande en internasionale organisasies, onder wie die Chinese president Xi Jinping, het die vieringe bygewoon. Op Russiese oorwinningsdag word die sterftes van 'n geraamde 25 tot 27 miljoen soldate en burgers van die Sowjetunie tydens die oorlog gedenk. Rusland se eensydige 3-daagse skietstaking met Oekraïne vir die herdenking eindig môre aand om middernag. Die Weskaapse Hooggeregshof gee tydlyne vir die laaste fase van die Jocelyn Smith ontvoeringssaak en die FSA is glo gereed om Afrikaner vlugtelinge te ontvang. Dit alles net hierna. Die staat beplan om getuienis van mensenhandelkenners en slagoffers se impakverklaringe voor te lê tydens die vonnisopleggingsproses in die Jocelyn Smith ontvoering en mensenhandelsaak. Die 3 veroordeelde mensenhandelaars, Kelly Smith, Jacqueline Apollos en Stevino van Rein, het vlugtig in die Weskaapse Hooggeregshof verskyn. Regter Nathan Erasmus het die skedule en reëlings uiteengesit waar volgens vonnisoplegging gaan plaasvind. Die 3 is verlede week skuldig bevind aan die ontvoering en mensenhandel. Tydens vandag se sitting is die vonnisopleggingsprosedures uitgelê, wat later die maand gaan plaasvind. Jocelyn het op 19 Februarie verlede jaar uit haar huis in Middelpos, Saldanha Bay, langs die Weskus verdwyn. There will be another appearance in the High Court in Cape Town for the final transfer, but nothing will happen on that day. It will just be for me to ensure that the appearance in Saldanha is regularized. Die staat gaan sy betoë ter verswaarende omstandighede voorlê en die verdediging hulle betoë ter versagting. Die voorgeskrewe vonnis vir mensenhandel is lewenslange tronkstraf. You may also be requisitioned here for consultation with the social workers. It might also happen at correctional services. I don't know. Please cooperate. It's in your interest that as much information as possible is placed before me for sentence purposes. Die nasionale vervolgingsgesag sê ten spyte van die voortgesette ondersoek na die verdwyning van Jocelyn het geen nuwe bewyse na vore gekom nie. Anyone who knows any information must come forward. The investigation is still open. The police have emphasized that and the prosecutors have emphasized that the number one prize is to get Jocelyn possibly still alive. Die 3 sal weer op 23 Mei in die Weskaapse Hooggeregshof in Kaapstad verskyn. Die betoog sal egter op 27 en 28 Mei in die rondgaande hof in Saldanha gelewer word. Vonnisoplegging sal dan na verwagting op 29 Mei plaasvind. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Die adjunkminister van internasionale betrekkinge en samewerking, Alwyn Botha, was in gesprek met die Amerikaanse adjunkminister van buitelandse sake, Christopher Landau, nadat dit aan die lig gekom het dat die FSA reeds volgende week Afrikaner vlugtelinge gaan verwelkom. Suid-Afrika het sy kommer uitgespreek oor die feit dat die FSA begin het om vlugtelingstatus aan boere uit Suid-Afrika te bied. Dit volg nadat president Donald Trump in Februarie beveel het dat vlugtelingstatus aan Afrikaner boere geprioritiseer word omdat hulle slagoffers van onregverdige rassediskriminasie is. Die Suid-Afrikaanse regering hou vol die aantuigings het geen gronde nie. South Africa reiterates that the allegations of discrimination are unfounded. The South African Police Service's statistics on farm-related crimes do not support allegations of violent crime targeted at farmers generally, while South Africa challenges the United States' assessment of alleged refugee status. It will not block South Africans who seek to depart the country from doing so, as it also observes the right of freedom of movement and freedom of choice, specifically the right to leave the country as contained in Section 21, subsection 2 of the country's constitution. Nonetheless,
the Department of International Relations has sought clarity on the following matters: the status of the persons who will be seeking to depart the country, whether as asylum seekers or refugees or ordinary citizens. And we've sought assurances as to whether the persons who have been identified have been appropriately vetted by competent South African authorities to ensure that they do not have any outstanding criminal cases pending against them. Afrikaans weer klink gereeld in die gange van die parlement. Dit word gebruik om standpunt in te neem en menings te opper in beide die nasionale vergadering en die nasionale raad van provinsies. Afrikaans en Engels is ook die enigste twee tale in die Hansard, die transkriberings- en rekordhoudingsstelsel van die parlement, as ook op kennisgewingborde. Die slegte reputasie wat Afrikaans oorgehou het na die val van apartheid is te verstaane. Maar haar teenwoordigheid is steeds goed gewortel in die wetgewer. Die eerste versoeningspogings is reeds in 1994 vanaf die hoogste gesag aangewend met die erkenning van die ontslape Afrikaner digter Ingrid Jonker se gedig Die Kind. The child is not dead. The child lifts his fist against his mother, who shouts Africa. The child is not dead, not at Langa, nor at Nyanga, nor at Orlando, nor at Sharpeville, nor at the police post at Philippi, where she lies with a bullet through his brain. Hoewel die parlement vandag 'n veeltalige organisasie is, word Afrikaans steeds meer dikwels gepraat, maar ander tale maak ook nou hulle stemme dik. Ja, ek dink is baie goed dat ons nog steeds Afrikaans hoor. Waarskynlik nie so baie soos wat mens graag sou wou nie. En daar word Afrikaans gehoor, maar ook baie interessant, baie meer van ons ander amptelike tale wat 'n uitstekende ding is, want ek dink is belangrik vir al ons taalgemeenskappe dat tale in die hoogste platforms van die land gehoor word. Maar ten opsigte van Afrikaans, ek dink dit is baie positief en dat ons nog die dienste van tolking het en sover as wat ons kan nog ook vertaaldienste het. Na 30 jaar van 'n demokratiese bestel en byna 50 jaar sedert die Soweto-opstande teen Afrikaans as onderrigmedium in 1976, is die taal steeds omvou met 'n wolk van pyn vir sommige. I was part of the young lions who fought for Africans. So I will never respect Africans as much as they don't respect my language. Het meneer Mandela vir ons almal die geleentheid gegee om te sê, nou kan julle sê hoe julle voel. Julle kan nou werklik waar by mekaar uitkom en vir mekaar sê, dis waaroor ek ongelukkig voel en dis hoe ek die toekoms van die taal sien. En rondom hierdie vryheid van Afrikaans is daar 'n versoenende houding ingeneem. En dis waarom Afrikaans so gedei. En die vooruitsigte vir die toekoms. Ons om mekaar regtig te kan verstaan, moet ons in mekaar se tale na mekaar kan luister. Daarom is jou tolk- en vertaaldienste krities in hierdie omgewing. So ek dink dit is 'n goeie ding vir Afrikaans dat en ek moet ook sê dat daar 'n groot verskeidenheid van sprekers van Afrikaans in die parlement. Dit kom nie net meer van een groepering af nie, maar ons hoor verskillende forme variëteite van Afrikaans in die parlement wat fantasties is. Parlementslede kan enige van die 12 amptelike tale tydens hul spreekbeurte gebruik. Hoewel daar tans uitdagings is ten opsigte van vertaaldienste vir alle tale, verhoed dit niemand om in die taal van hul keuse te praat nie. Die instelling sê enige geskrifte kan in enige taal versoek word. Zelene Merrington, SAK nuus, Parlement. En nou vir die markaanwysers soos om 8:00 vanaand. Net hierna die jongste van Durban waar die Sharks die Ospreys pak, asook die weer vir môre. Bly by ons.
Meer as 10.000 ondersteuners sal nie môre se Nedbankbeker sokker eindstryd by die Moses Mabhida Stadion in Durban kan bywoon nie. Meer kaartjies is maandag weens 'n tegniese fout verkoop as wat die 56.000 sitplek stadion kan akkommodeer. Die Premier Sokkerliga het die sowat 10.000 ondersteuners beloof om hulle binne 72 uur terug te betaal. Chiefs ondersteuners bly egter optimisties om die langverwagte eindstryd by te woon. I think PSL and Nedbank, they fail us from the onset, whereby they're supposed to take that final to FNB Stadium to accommodate each and everyone. Because you know Mabhida is carrying something, it might be 50-something, the capacity of Moses Mabhida. 'n Groep ondersteuners van die Tembisa tak vertrek vanaand. Daar is net sowat 30 kaartjiehouers tussen die 100 passasiers. We're gonna leave at 8 o'clock. We're leaving at BP Garage with 8 taxis. Maybe only 30 people they have tickets. The rest they don't have a ticket. They will make a plan for us. Maybe they're gonna rest the whole stadium. I don't know. Because we are going to Durban. We can't. We wanna see our team. We have always more than 10 years struggling for a cup. So we need this cup. We are going to Durban, like it or not. And 3, we are coming. Veiligheidsowerhede neem dreigemente ernstig op. We have noted a number of misinformation and inflammatory messages going around various social media platforms, with some people recruiting others to stage protests on our routes and around the stadium, with others vowing to force their way into the stadium without tickets. Die wedstryd skop om 3:30 môre middag af. En as ons moet groet op hierdie Vrydag aand, ons is môre aan terug om 6:15 op SABC2. Ons wens jou 'n heerlike naweek.